Governo Timor-Leste tem que halar negociação com o governo Coreia, nes vencera na Besai Russi Timor-Leste, ba serviço e remanerai la bele ilegal. Tamba tua publicação na mídia nacional Sira Fossai Katak, Timoruan Rihum ida resin sai ona ilegal e ha Coreia. Questão ne fosse o vice-presidente do Parlamento Nacional, deputado Luiz Roberto Baestel terça neha Parlamento. Ni afirma atu labele sai risco ba trabalhador sira, mak dia kliu labele sai ilegal he maniarai. Hareba lei governo koreano yang rigoroso, tang nenia husu na fatin ba governo atu continua taumatan ba Timoruan sira na beba serviço he maniarai. Tamba sira mos contribuir receitas ba cofre Estado. In relazione a Teneva, gioventù di Sira non capisco sarei più quasi ma beh harus sudah lolos ma beh iha megan sira observa kata kihane iha erjun dari rino nebe lau hanasan dalang ilegal nebe hau usuba governo atau bele hal negosiasi dia cuma parti hoit ne governo Korea pada bele sira uti dalam portal legalnya pada bele saídas subasi la itanes terus sendo sebis radio tambah dengan maka itania governo sau itareba sira lo kermo oportunidade aluni gitu ho governo Korea ho itania Timor-Leste nia sira mos imagina se tem pensar sira mos tem que luxo dalam kita luxo treinamento transformação depois de nem maka wajira quando atuba itania governo itania governo negosiação vai nambah maka na sampai kita harus kabar. Nabi internet Timoruan sira de makara laut baru sekolah baru. Ida na mas sira tingkat na kata halo be ba kutulune di sebuah sirna. Sirna tambah ya main vamos o ema lei mos rigorosos. Nabi bus na patul governo para atu tama tambah na kawan sahabat para bele di pas internet Timoruan sira makara para di. Madalena Horta, STL News.